Lakhipur online putok saba September ki tang taramathoi ningthau ka banumit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maroi Pao. Angang oina luhongba amadi polygamy mapung phana muthalagani haina CM Dr. Himanta Biswa Sharma na phongthokre. Manipuri chanura khorjai lupna chamaga kuntret suba jananata hizam irabot ki ningsing thoram Lakhipur Junior College ta phangthokre. Apunba khungang mapal chawkhatlu pas kantina silangduna maipak na pas tawrakraba mahiroi singda mana mathum yanthokre. Luching ahan nauria musna na laikhidabada makhatana awapa phongdokna rakli. Masagi rajyada constitution ki matik chaba chengak leijadabana miteina second class citizen oiduna leire haina WMC na pendapa phongdorakli amasung Sonai police ki khongjang amada Mizoram gi gari amadagi ngarang lupa lakh kunrom gi oigadaba yaba tablet phakre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Bharatiya Janata Party Mahila Morcha National Executive Committee ki numit nini gi oiba AB Bajpai Bhavan Guwahati da pangthokiba mifamda Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sharma na wangang laduna Rajya sida angang oina luhongba amadi polygamy mapung phana muthalagani haikre. Anisuba khongjang oina lakliba numit tarani asigi manungda Assam da angang oina luhongba da chenaba mioi lising ahum phagalagani haiki. आज आप देखिए ये बाल विवाह हो, तलाक हो, पॉलीगेमी हो, आज एक माँ को अगर एक पिता आके माँ को बोलता है कि मैं कल और एक दूसरा शादी करने जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आके बोलता है मैं और तीसरा शादी करने जा रहा हूँ, 4 दिन बाद आके बोलता है मैं और चौथा शादी करने जा रहा हूँ, वो माँ का दिमाग और शरीर में क्या हो सकता है, that I cannot imagine as a man, but एक महिलाओं का मन में होता है कि भाई ये कैसा पीड़ा है। अब कम से कम मोदी जी को तो धन्यवाद दो कि तलाक का प्रथा मोदी जी ने खत्म किया। आज महिलाओं का खिलाफ जहां भी अत्याचार हो रहा है उसका खिलाफ में लड़ने का हमारा आज अधिकार है। ना हिंदुइज्म खत्म करो, ना मुस्लिम खत्म करो, इस्लाम खत्म करो, ना क्रिश्चियन खत्म करो, अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन हम ये बोलता हिंदुइज्म में भी कास्टिज्म खत्म करो और इस्लाम में भी पॉलीगेमी को खत्म करो और इस्लाम में भी तलाक को खत्म करो। ये रिफॉर्म है और कोई बहुत सारा इस्लामिक देश में हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक कंट्री में ये नहीं हो चुका है, वो हो चुका है। अगर 12 साल में माँ को एक बेटी को माँ बना दिया जाता है, वो क्या एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? एक हस्बैंड अगर सार शादियां करता है और वो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? आज 6 महीना पहले असम में मैंने 5000 लोगों को गिरफ्तार किया ये बाल विवाह करने के लिए। अभी मैं G20 के लिए इंतजार कर रहा था, अगली 10 दिन में और 2-3 हजार पुरुष को गिरफ्तार करूंगा ये बाल विवाह के लिए। Manipuri chanura khorjai lup kasara samna silangduna chamaga kuntaret suba jananata hizam irabot ki ningsing thoram Lakhipur Junior College pulartol da ngarang pangthokre. Thorom ki manung channa lup ki president Sobam Ongwi Jayantina luchingduna jananata gi saktamda maira amadi laina chingba katke. Ayuki pung 10 makhaida Laukham Atol potharaba ojana chief guest Ingudam Satish Chandra saknairaba aibana guest of honor amadi Sobam Ongwi Jayanti lup ki president na mayai tangba loduna aphongba mipam pangthoke. Thoramda lup ki general secretary Moirangthem Sobitana taramna okpagi warol amadi thoromgi nunggi oiba warol thamke. Amadi CH Biditna lup ki sayo isai saktuna thoram haudoke. Mifamda I Binod G Narahari Sharma CH Mohan Singh Thokchom Nilmani I Nilbir Thokchom Anjana Irungbam Prabha Okram Ongbi Joymala Haibi Thabam Dhira Ngangom Ongbi Mili Amadi Laisram Ongbi Binodini na chingba miyoi singna thoromga mari lena na wa ngangkhe. Nungthil gi thoromda Thokchom Biswanath na moderator amadi G Narahari Sharma na judge oibiduna jananata gi maramda saithaba masana ijaba saireng hidanna bagi thoromama pangthoke. Thoromda miyoi kunrom na saruk jakhe. Akonbada moderator na mahaki saireng Today's Manipur haiba saireng amasu pathoke. Mahakna
हौजिक हौजिक ओइरिबा मणिपुर दा सरकार लेना लेना लेतबक मानबा चिंग तमदा खुंताक लान सिरिबा नुपी अंगांग कयाना अयुक नुंथिल नुमिदांग खाइदना लाव खोंगलिबा सात्र नहारोल मैरा पाइबी मासिंगना नोंमै कुली मरकता अकी अखंग लेतना चंगसिलिबा सिंग अमदी तोखाइरिबा लुपसिंगबो पुनसिननबा लावरकलिबा असिना चिंगबा महाकी सेरेंग टुडेस मणिपुर असिदा फोंदोकली हिदानबा सिदा इरेंगबम प्रभाना फर्स्ट ताखे महागना सेरेंग थिरिंगै मरकता इसै अमसु कुदोल तमखी अमदी CHP दिटना सेकेंड प्राइज अमदी KH बेनुबला बदरपुरना अहुमसुबा मना लौखी अमदी मनासिंग असि थोकचोम अंजनाना अहानबा मना लुपा लिसिंग अमा अनिसुबा मना इरेंगबम प्रभावतीना लुपा चट्रेट अदुगा अहुमसुबा मना लुपा चंगमाना मणिपुरी चनुरा खोरजेलुपना ngambikhi थौरमसिंग असि कब्रबम ओंगबी अनिताना प्रोग्राम कंडक्ट तौबिखि हाइना लुपकी जनरल सेक्रेटरी मोयांगथेम सोबिताना थादोरक पचेरोल अमदा खंगलकली ngarang nongmaijing nimita apunba khungang mapan chakhotlup baskandina sinlangduna baskandigi hari mandopta handak 2023 da SSLC amati SS ki seba amasung CBSE na lawkiba parikha da first division da maipakna pass tawrakiba mahiroi singda manamatum yenthokpagi thoromam pangthokre thoromasi palarbondagi padri phawbagi baskandi block na koliba metei khungang mapan asigi mahiroi 35 dani hairi थौरमसिदा अपुनबा खुंगंग मापन साखोलुपसिगी प्रेसिडेंट श्री कैसाम विद्यापति सिंहना मिफम पोइपिखि अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सगनाइरबा इबा मदि थबक्तगी पोथारबा ओजा श्री चोंगथाम गौरा सिंहना पंफम लांगदा लैतेंखि मिथुंगलेन ओइना मथंगसिना गुरुमयम बेनी मिश्रा नावरेम हरिदास थोकचोम हरिदास हुयाम बिहारी थोकचोम ओंबी इमाथोय अमदि ngariambam madhuchandra hairiba oja sing asina dais ki leiteng oibiki thorom gi ahobada dais da phamliba oja singda lengyan kudol tamlaba matung loop ki vice president श्री कोंथौजम मंगालजाउना तरामना ओपगी वारोल पिखि जनरल सेक्रेटरी मैस्नाम जितेना कीनोट एड्रेस पिखि मनामथुम जेंथोक्ट्रिंगै गी मांगोइनना श्री मैस्नाम बिरमनी एडवोकेट फांजोबम लोकनाथ थोकचोम जोगेंद्र थोंगाम मंगी कोंथौजम मंगानजाउ नानतैबम दिलीप कुमार लोइनना दाइस्ते लेतेंदिबा ओजा सिंगना मागी पुकनिंग ओइबा पाउदम सिंह माहिरोइ सिंह अमदी माहिरोइ सिंगी पेरेंट्स सिंगदा पुकनिंग थगोटपिखि मनामथुम यंथोकलबा मतुंगदा लुपकी प्रेसिडेंट ना पाउता खया पिबिखि अमदी माहिरोइ सिंगी तुंगी पुंसिदा अचौबा माइपाकपा ओइदुना मेतै खुनागी लुचिंग पुरेल ओइबा ngamba ओइयो हाइना वाहि थंबिखि अरोइबदा लुपकी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ए हरिश्चंद्रना तिलिबा मियामबु अमदी बासकांदी हरि मांदोपकी ngakse लुपु थाकत वाहि पिदुना थोरमदु लोइसिनखि हाइना लुपकी जनरल सेक्रेटरी मैस्नाम जितेना खंगलकली नुंगाइरबा पाव वेल केयर मेडिकोस लखीपुर कसरना पीपल केयर डायग्नोस्टिक बासकांदी अमसुंग रेड क्लिफ लैब्स का खुसमनदुना सुबनतगी लुपा कुन खक्तना डॉक्टर कंसल्टेशन का लोइनना सुगर कोलेस्टेरोल अमदी यूरिक एसिड चांगेंग तौथोकनबा डिटेक्शन कैम्प अमा लाक्लिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 नोंमाइजिंग नुमित पांथोकलगनी वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन वार्ड नंबर 8 ता पांथोकदोरिबा डिटेक्शन कैम्प असिदा सरुक यापिनिंगबसिंगना मोबाइल नंबर 8134835398 नंबर असिदा कॉल तौबिदुना अदोमगी मिंग रजिस्ट्रेशन तौबिनबा हाइरे मणिपुरी साहित्य परिषद असम हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमदी मालेम मितैगी असेंगबा मयेक चनहानबा लुप असमना सिंदुना लेखिद्रबा ओजा नावरिया अमोसनागी अवाबा फोंदोकपगी थोरममा सनारै मैतै हायर सेकेंडरी स्कूल लाइस्रम खुंदा ngarang पांथोखरे थोरमदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट लाइस्रम खोगेंद्र मिफमपु अदुगा के सोपोन एम देव CH बाबुतोना प्रेसिडियम मेंबर ओइबिखि वांगांगलोई सिंगदी के चंद्रशेखर पी नोनी ओजा ब्रज कुमार एम नंद कुमार पी हेमंता एल जयकांता के रंजन अमदी ए चंद्रजीत असिना चिंगबनी वांगांगलोई सिंगना लेखिद्रबा ओजागी मतिक मगुनबु सैथादुना वांगांखि ओजागी थवाई मिरेलना मपुगी खुया खादा इंगना चिंगना लैरुबा ओइरसनु हाइना मिनिट अमतुमिना लेप्तुना थौनिजकी हाइना मणिपुरी साहित्य परिषद असम हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी की सेक्रेटरी कोनसम रविंद्र सिंहना खंगलगली लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबा सिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबा सिंगना सब्सक्राइब तौबियु।
Lakhipur khunauda chingu nongpok ningthau amadi ima panthoibi irachapagi thormama lakliba October gi 18 dagi 15 phawba pangthokadori sagapam biren amadi mahaki loinabi sagapam ongbi premabatina silangadoriba irat thoni jaba sida khwai kibigna lengbiraktuna sarukjabiu loinana nat ki oiba kumhai utpiningba singna su utpiu haina phawjelakli World Mitei Council WMC gi mifamama September gi tang 9 da Guwahati da phamduna Manipur da hojik oiriba iranga sina oirakliba phibam asigi matangda kupna khanakre Mitei singna masagi rajya da constitution gi chengak leijadabana second class citizen amagum leire haina phongdokladuna Mitei lusingba singna mareibak kananabagi wakhal leiramlabadi hojik thokliba Myanmar dagi lakpa chin koki singa Mitei singa hana sunabagi irang thoklamloi haina CEC World Mitei Council gi Secretary General na phongdorakle immigrant singna Manipur gi citizen ni haiduna leire aduga Mitei gi right puna matpire masimak India lenga kamade state lenga ki daitani haina cherola sina makhatari chin kuki immigrant singna makhoi yelumi ni haina claim toriba si yapham thokte South East Asia gi sanathong oiriba Manipur da hojik oiriba phiba masi kendra gi lengak na chapsaba maram thidoktuna Mitei singda Justice Panghandriba Phawba Tungkoina Tangdu Leita Boi Thokloi Mitei Singbu Scheduled Tribe List ta chalangadabani haina WMC na phongdorakle Manipur da thokliba iranga sina maram oiraga lanjena duna amadi loijing loya da leiduna Mitei singi khulngak liba kunja singda mateng pangbagi saruk ama oina haukiba thangje numita kasar dagi nongin NGO aduga loinana paudam pham WhatsApp group amadi ngakdongmina chingba Manipur gi thomi singa loinana Manipur gi kadangban kautruk amadi tronglawbina chingba mafam kaya da chatuna nongmada tangai fadana changba chana thaknaba polam amadi hidak langthakna chingba mateng pangkhre Khanghanjaba ma lamdam asigi Meitei khungang khudingda health care gi lamda maruaina yoga therapy naturopathy amadi allopathy essential drug ki matengna first aid pinanaba chahi amagi oiba training program ama haujare Meitei naharul singbu masana masabu thabak pijanaba aduga hakjang phaba Meitei samaj ama sembagi pandamda paikhatwa thodang oina thawai yawba SSLC pass torba naharul singdagi application kauri Akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengbirakna banding singjari Global Peace Mission Manipur chapter na sinduna kumsi chahiga anirak suboina Naral Koljil Imphal West da leiba advocate Soram Biswaprem gi Santi Ashram da hojik Manipur da Mitei kuki gi marakta thokliba thodoga sida mama leiba ki damak thawai katkreba athoba singi maphamda ikai khumnaba thoromama ngarang pangthokre thoramda KH Iboyaima Honorable Member Bar Council of Manipur na Chief Guest amadi Advocate Ahong Sangbam Surendra Kumar Chairman Global Peace Mission Manipur chapter President Loinana Advocate Thodam Ibotomina Guest of Honor oina thoramda phambaki leiteng oikhi Sonai Police ki khongjang amada yamkhraba yaba tablet Mizoram dagi lakpani haiba bolero gari amadagi fagat khre masiga loinana miyoi mari police ki makut chankre lupa lak kunrom gi oigani haina panariba yaba tablet sing adu ngarang nongmaijing numita Sonai gi mafam amada yonba lakpada phabani hairi thodogadu da chenaba Mizoram gi miyoi ahum aduga dholai gi miyoi amaga police na wahang pawang chathari haina pawasina makhatare Aroibada maruiba pau amukhana Angang oina luhongba amadi polygamy mapung phana muthalagani haina CM Dr. Himanta Biswa Sharma na phongdokre Manipuri chanura khorjailupna chamaga kuntaret suba jananata hizam irabot kining sing thoram Lakhipur Junior College ta pangthokre Apunba khungang mapal chakhodlup pas kantina silangduna maipak na pas tawrakraba mahiroi singda manamathum yanthokre Luching ahan nauria musnana laikhitabada makhatana awapa phongdokna rakle Masagi rajyada constitution ki matik chaba chengak leijadabana miteina second class citizen oiduna leire haina WMC na pendapa phongdorakle amasung Sonai Police ki khongjang amada Mizoram gi gari amadagi ngarang lupa lak kunrom gi oigadaba yaba tablet phakre
Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.